Good morning, Nana Pay, Bibia, Utibia, Unyami, in Shrause. What do radio, Ediato, Adom 106.3. Adom 106.3, Ubehu, El Kukumrimre, Fanofa Street. And I pay on behalf of Reverend SK Ampiaw as I bring Michemo Ediamano. Mema, good morning. Abia Odi, good afternoon. Good afternoon. Abia Odi, a good evening. Osofo Eric Ampiaw and Ameno Ekase. Nyamin Shrao say ye bo kokoko ba ofie no wagye yen feso. Senya Yesu kan se fie bia mo bewure mo no monhwie mo nhyira engusu no. Anape onyamin Shrao. Anape onyankopon enti nenim enkyerɛw. Anape onyami embie ekwan to bibia ekwan ni emfema. Anape onyami ma wunya enidaso kese. Senia ubedi emu ayedin a onu nyame emma ko ba ko bi pe embra na obi enyemboa yenhira fama wo. Se yare bi e ofidua ni mu a esanse odi radio ato Adom 106.3 nenda na pa utie mende onyame mfa yaresa kase efembra wo. Esanse Yesu asendua no so no waye apam kase edema wa yaresa. Intina na pe mi activity sa ayaresa ro edema wo. Se ufidi eda Adom 106.3 die. Ade bi emu aye din ede ama no onyame ema emunye mre emfema wo. Ade bia wo ya na aginsem no anapei onyame ahoɔden ne tumi foforo ewura ufidua no mu amade bia aginsem no ene ebetumi esiwie. Because we are serving a great God, since ye sum nyame bi oye nyame kese a oye hunte hu nyame ade nyina otumi ye ade nyina enenti enenda na pe ye hye wo nkran e ka kyerɛ se empendodo a oredu da Adom FM die nyame one wo enwie nyame beye enama kese e wo abrabom. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Do not put out the Spirit's fire. Orofonana pe asema me no kan. Me bo boss sisi ya no obehu. Ewo 1 Thessalonians chapter 5. Ana Thessalonica homa edikan etre yenum. Eye enchichem dunsia. Dunson. Ene dunwotwe. Me di dun krono edetaso edema. Poto kasa me poto ni nyina na se. Ma woninji ewo abrebiemu. Ade bia to bia ode ma woninji. Afi ma woninji keke ewo abrabom. So peso sesan na manu a. Ti bia ato no ode fase da man rade. Se rade me da wasese o ma we ato me. Me da wasese o ma we esi. Esanse bibi boni bi esi mpo a oho enobehu onyame ne kasiye. Enti Paul trowe edema Thessalonica asafono. Sene beya munye boto. Nia esi bia na sesa unya ahosepe bi ewo nyamem. Efise se bibi boni bi ensi a unhu onyame kasiye. Paul san ka kyerɛ obo enye se mama muni agi keke
Ewom se tibie bi wo mu oden. Wontumi ma woni nji abribia. Na so show nkuran se nia wodi awreho, ubedi awreho ne de nka ma woni ji anka beboa wo. Owie no de taso se Emma woni nji keke na mum ye mpai bofo. Anape bompaye. De radiasi. Tontom no. Fauda dwunto nenim. Wa hompa mensa na mekireo. Da nyamia sese wama adepe bi achewo. Da nyamia sese wama juni ato. Da nyamia sese webusuani nyina bone bi ensiye. Da nyamia sema oman kronkron Ghana. Bishop, good morning. Mika oman kronkron Ghana dia na jise papa. Ama salute you. Good morning once again, papa. Da nyamia se ema webusuan. Da nyamia se ma asafo a uwom. Fase dama nyame ewa de nyina mu. Isanse nyame eno nimini a oye ewa brabom. Paul wie no se mamu nda nyame asekeke. Nemo mwade nyina mu no. Ye bompa na se biaseda de manyame a. We ni nia onyame epe se yebeye wo Kristo mu. Enti Kristo ni eye onyame pese obeda na se. Kristo ni nyame pese tibie bi ebeto no weni beje. Kristo ni nyame pese obesua se na ebom mpae. Owie no de taso se mamundum eja no. Anape endum uja. Endum uja ewo nyame mu. Enti so betumi akenya uja wo nyame mu a. Ewo se wo ye empire bofo. Nyabre na wa atwa akonchi bi fema ho. Entwen na asoro ne nka se chimkom ansa na wa chimkom. Se opese uja no koso dele a. Nyabre na sua onyankopon asem. Empendudu a usua nyame asem. Na udwindwin nyame asem ho no. Na uhutumi a ewo onyame asem. Na nyame bema obekoso ayenam. You see, edu bebia na Yesu atwe no ho efidom no mu. Na esuafo no po ahwehwe no mu hu no. Wo mo si owura enkrofo hwehwe wo. Edu mmiri bia opese uja no koso dere a. Twe ho fi nipa dom no mu. Nyabre na wa atwen onyame enim. Na se wo yesa uja no ebekoso adere. Good morning once again. Enche bia me no becho nyame asem. Wa sitina mu no. Nipa etumi eko ohaw mu. Edubri bia na dadwimbi aba. Se challenge ba. In time of crisis. Wabra na mamu aye din no. Edien enesesa wo ye. Eno na na pe me no beche bibi kakra. John chapter number 6. Ora for me no beche bibi wo Yohane asempa. Itira eye insia. Ubetumi akan efre nchichim baako ekosi eye nchichim aye dumiensa. Ebia ende na menu wenwie sa message we. Se banesa next week irade adma yebeto aso. Emrinti meno kan edefi verse number 6. John chapter 6 let me take verse number 5. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him,
he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Verse 6. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far would they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of glass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Me do be see her. Or for that pay me no che bibi a fano. How to overcome challenges in time of crisis. Or for ti abraboimu asetenemu unya bibia totoroto. Edumri bia ade bia wompe etumisi. Ohaw etumi ba. Dadwin bi etumi ba. Na se ba no saa ekwan be ne ebefa so a ye ho beto yen. Ekwan be ne ebefa so a saa ohaw no ebefiri yen so. Ende mpese esuen bibi efi yenua pani Jesus Christ enchen. Bible kire se saa brewe na Yesu okanyame asem. Na okanyame asem ye Nyankopon ejuma no ekodu mmre bia na dom edi ni chi no edosu. Yesu etu neni etenase otu neni na ohweye no ohunu se nipa dom a edi ni chi eba no edosu. Bible say Yesu efresuafo. You see, in time of challenges abra emu odin no men kan kira won say ubitumi aye ni nyina. No, untumi ye ni nyina. You need other people. Brainstorm. Yesu from isuafo eno bisamo. Philip mantemu haya ye we. Bibia ye we nipa domo a edi ye chiri. Ehi eni benye aduane amomo. Orofo ni ampese be ma oso ti ase ende. Kan wakoma to yim o how bia wo no nyamenim. Ti wodadwen no nyamenim odwen ho. Anape me say nyamenim ni awo fam. Odwen e kwan a obefa so a obefrim. Wo practically wa brabom edumre bia yembo modern pre mo ye den no ese tumi frɛ meeting frɛ woma frɛ ukunu frɛ oyere kebusuano boano asofo edumre bia sofo untumi nsovo ne nyina wo. You need people enti frɛ. You see ufrɛ when you brainstorm obia de na dwen beba adwo beka sei abena beka sei ikua beka sa vision na wo da wo trim no untumi unkwa unye. You need others to help you. The Bible say Yesu efrɛ Yesu bra Yesu frɛ meeting. Philip say no, it is not possible. But Andrew Bem no obesuggest say akwala kitwa bi ewa ha. You see in life ni awukom no se u brainstorm a ubenya nso anu de free baby. Yes, Bible say Yesu owonia onimnia na oba beye. O vision na obeye no entumi mbam obra wonko a obekare vision. But you need others to help you. So after brainstorming no ubehu say u brainstorm a ibi beka asem a eye. Ibi su beka asem a ebebu abem. Basa nkrofo no nyina no obi ho wonfa so. Endi di obi atem. Entu obengu. Embu obi se nasem no emfa so oni so. But obi a nasem
emfaso so uti ni nyina ebebo Bible si papa yi your friend Jesus Christ uti wo mu then came in Andrew ebesusum edeman se nkrofo we eduane e be mom no sika pudu ye de beto eduane no ebeye den orofoti enya ade nyina na sika to mi solve enya bibia na wadwembe o se usika wo no nti ubetumi asolve no mema wati asesu se simple anape wu ni sika enu nkyere se unya nso ano orofoti o even Jesus bra no owo hawo no o consult ni suafo no consultations hu hia bisa obi pronue bi ko bi nchen na wona ne nche wasem susu hu kire no ubenya nipa nyanseni baako bia obesusu bibidi achew the fact is say obi aka asem bia ebu abem no eno nkire se wunyo bia obetufu papa the fact is say sofu bia aka asem a ama wabem ogunu eno nkire se asori bia ni wo betumi akwa obetumi bitufu ubenya bibia ko yebetufu yebeka nyame asem akyero yebeje wawa tu oti ase Bible say Yesu utie isuafo yi odofo menye ho sawo ye master nti wontie tie afutu tie suggestions Yesu tie omu nyina wie no me paso tie ase say in time of crisis and no suggest say there is a small boy bi wa ha yemu bi wo ha ya dwen nyina ne say yenyin yehia akwala bi afutu yehia bibi emfi akwala bi nchen na wodie da ben na yawo enne me kase enkwala aba enne uko IT wo ma dwemu ebie enti nama bi wo ha you will need from them oti ase Bible see Yesu welcome this akwala keto o si akwala ro moma akwala no mbra because akwala ne brodo keto ade brodo 5 akwala kuta ebeye den sa na beye wadwen but mpeso oti ase say in time of challenges adikitue bi ebeba wonsa no ebeka wonsa no ma weni so Ghana ni ma weni so kakra na ekuta wo no wo de kitue bi a wonsa so mu no je na so ji sa kitwa ni wia na wo de obuo ni enidie e de je a na so bompai e de ka ho a nyame betumi ama okitwa no abe kese ai menche bia medu besi me say in time of crisis learn to brainstorm menye ho se ho na we nyansafo Yesu anye no ho te se onyansafo no nimnia obeye owotumi eseso ye ade nyina nemum ne oye ni se enkrofo amenu mu nam ne omu ye adwumi ma menji o mu adwene no ji o mu adwene no wo mu edi nsusun edi baye enye obia na nadwene no na dem foa but domri bia oji Andrew de no dutum obi bebu wabem but obi so ebe bibia ebe boa obe hye nkran obe mo bibi obe directo ama wotumi akobibia obenya wonso ano number 2 u brainstorm wia ti after brainstorming no ne ampeso ti asese ne ebe ba wonchen bia no bo modern na wonsan som yi na respect ni pe bia e be introduce ni be ma you see ye mu bi won ye introduce bi di ma ye say na we die unim but ye introduce akola keto de ma Yesu no Yesu jitumu eja akola keto na brodo obetumi aginyansa e de fi bi nche obi afutu e betumi aboa ni obi betumi de be ma enye sika ebi wo ho a unye sika de but sika ntumi solve ade nyina se wati ase enti kakre bia wo no mame kakre bia okundi ama wo no wo de sum abrantie wo achero kakra na oyere di ama wo no wo de sum kakre bia wo saka no fa obuo ni ni de sum and then give thanks to God na nyame be yensekirede wadi ase wo su a wo adwin na se me de wan na dwin me ho na da ben kura ne bedumi so etamo kam ebedu so wati ana pempe so tia se Yesu wo hunu bibia wo ni awufum amane awufum okoma edewo bibia wo beda atare obehye ka obeforo se na obekọ adwuma nyame hu ni nyina wo hu dadwene wadwen ho
ansa obedu nyame nkyɛn no ɔrɔfuti ebia na ndana pe me ne okasa no abrabo no mo ye den enti o se meye den enti me de me nsum nyame but me kanfo Kristo de ma ndana pe wo bra meti Adom 106.3 so de ma se so be bomodin na se wako Kristo nkyɛn a ɔno a ɔhwɛ se saa nipa e ba ne nkyɛn boro 5000 Bible say mema no pe wo era na ye mpim num enti na kyese mba ne nkwala na ka ho ne de buburu gya keke but wo mu nyina no na Yesu adwen wo ho enda na pe person tia say in time of crisis no obi adwen ho wate obi dwen ho se na be ya obetumi abaye free be sorry fidie so na me kan say cabinet endwen Ghana ye kanko na adwen ho na se keka adwen bomu a obi e de susu beba ebe boye asafo ye momoden we should brainstorm and when we brainstorm ye benya ni pebia obetumi be ka asem ama direction abeboa ebusua ye momoden maye nwe ya dwen se enkwala na ye no mo nam no wedio ya kwala da mfaso bi eni so but akwala bi ebetumi ede bibi ede aba ebeboa o ema wo tibia no anase ne opeso ye no wotumi aye bidi usi ndana pay na michia o say good morning sofo SK apejea enra na ye o birthday anapay michia kese pa menim se wonam kwanso oba letina waye kakra enche bia obedru ha indi sofo SK good morning e bibia wuti mi fi bia so endana pay medinchia kese e de maw na mempa bone se onyame ebema ebesiuyi ewo ade a oye bia mu enche me sori fidie so a yenuanom Methodist for e de onyame asem e de bebrel na eno so obomodin tia ebeboa na Methodist for wi a ye papa bishop unim ene Thursday ye papa bishop osuansa enso ba betena ekondwum endra I love them mercy papa ende megidi se nyame bibio peso do fibia odobefa enyi we fidie no emfiri ha ma ofidie no enkoso enda here ebia sofo SK ne birthday untumi nsane bibi anase no man e bo ni nyina wi firi dia me sensu ama no man e 024 560 9922 eno sofo SK no 024 560 9922 ubetumi afreno awoshino asene pasibi ede amano duwade inshira me yawo sonfo osofo Eric Nana Ampiaw enti ubetumi eneme so akasa ibetumi akasa ofidie so nemum ansame be sore no na me kai etiefo se yenyina yenua bema sofo eye Charles Adom Dakwa ne mame Efrim sofo Charles Adom Dakwa ne mame Efrim tie yememenda ebe Ewade ya aduma yenyina yebehia ewo eye presby asora ewo bubuashi from anapa 8 o'clock up to 3 o'clock munim covidity entrance nche oko na wasoreko Accra stay by plan obi betumi akwarapa obi betumi akwewia obi betumi akwembre mma yenko ne yenko chichiri yenua bema eye sofo Charles Adom Dakwa a bishop tafrano presby sofo ne mame Efrim yenkona yenko yenomboy wa usu tie me no so na utie me a me so me ma personal invitation 27th of June nyame ya adoma saada no me induction service saada no na Assemblies of God Ghana edeme beti ekondwom se sofopeni a owo Mount Zion Assemblies of God saada no aso me 20th marriage anniversary bra na be yinshira irade inshira munyina amen.